gets me every time. Bismillahirrahmanirrahim. Tükürük düşünügün tüzдөp. Tazalıkты jana tazalıkты süygöndөрдү süygön uluu jaratkanga maktоо. Jana sүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Тазалык исламдагы эң негизги баалуулуктардын катарын толуктайт. Ал эле эмес, ыймандын ажырагыс бөлүгү катары тариптелет. İslam şariatı тазалыкка маани бергендей, эч бир дин же мыйзам жоболору маани берген эмес. Мусулманчылыкта тазалыкка маани берүү коомдогу адептүүлүктүн бир формасы катарында эле каралып калбастан, акыйда маселесине таандык болуп, кээ бир жагдайларда тазалыкка шалаакылык менен мамиле кылуу ыймандын суздугун туюндурат. Тазалыкты таштаган адам күнөөкөр болуп, карманган адам соопко ээ болот. Hazreti Abu Hureyre'nin rivayetinde iki alamdın mırzası Peygamberimiz aleyhisselam aytat. İman 70 neçe, 60 neçe butaktan turat. Anın en eli artıkçılıktı, fazilettüsü La ilahe illallah kelimesini aytu olsa en ıldıkı derecesi joldogu ıza vergen taştandı, akır çikir, taş, tikenek, tükürük, kakırık jana başka nerselerden tazalap koyu. Uyalu imandın bir butağı. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılat. Peygamberimiz aleyhisselam iki kargış ayttuğucudan saktan kıla degende sahabalar alar kimdir o Allah'ın peygamberi dep suraştı. Peygamberimiz aleyhisselam adamlar ötkön jolgo, jialardın kölöngön, es algan jerine için boşotkan, zahra kılgan, tükürgön, kakırgan, çimkirgen, taştan taştagan adam dep жооп berdi Muslim. Başka bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam mınday deydi. Qaysi bir pende jolda bara jatıp, joldogu tikenektin butakçaсын, kaşan içinde zım, mık, aynektin sınıgın, je ошол сыяктуу момундарга зыян берип, иренжите тургандарды четке чыгарса, жолду тазаласа, Кудай Таалам ал адамга шүгүр айтып, күнөөлөрүн кечирет. Bukhari Muslim. Жараткан Кудайым пендесинин күнөөсүн арзыбаган иш себебинен кечирем деп жатат. Köpçülüğümüz bu işti mayda dep mani berbegenimiz menen ötö sezimtaldуулукту talap kılgan kurç masele. Baştalat bari maydadan baykabait anı mayda adam. İslamdın tazalıkka mani berүүsünün körünüştörünün biri tazalıktı karmanuu erlerdin belgileri, erdik katarı basa belgilenet. Mına oşol erdik belgisi arkılуу Kuday Taalamdın mahavatına arzışkan adamlar bolgon. Kasiyetli Kur'an'da algaçkı gününün baştap takıvalıktın negizinde kurulgan Kuba meçitinde namazdı turguzuğun ılayıktуураак. Al meçitte taptaza bolgondu sүйгөн erler var. Allah Taala taptaza bolgondordu sүйөt deyt Tavba surösünün 108. ayatında. Peygamberimiz aleyhisselam tazalıktı ıymandın jarımı katarı süröttöйт. Peygamberimiz aleyhisselam tazalık imanın jarımı dep aytkandыгын İmam Muslim rivayet kılat. Kebir musulmanmın degen çalagayımdardın ıpılas jürüm turumun görgön kay bir parasatı azdar İslamdın tazalık menen işi jok dep oyloyt. Alemi tarih menen dinden kavarı joktor. Tazalıkka mani berүүnü batış madaniyatının tuğundusu katar esepteyt. Jogorudagı hadis alardın ovu jok oylorunun oyronun çıgarat. Kebir dinde tazalıkka mani veret. A birok imandın teң jarımı katarı bir gana körkөm İslam anın kadırın kökölötöt. Bugünkü kunde kurş talkulanıp jatkan masele tükürүү jana tükürük boldu. Köp tükürse gölü bolot. Asmanga tükürsen közüngө түшөт. Жүзüngө tükürdüm. Tүү degen tükürük jerge түшпөйт. Jana başka makallar menen tükürük bizdin jaşoobuzda orun alıp kelse da bugünkü çölük tükürük taksır törgө çıkkan emes bolsa gerek. Degele tükürük tuuralı alımlarımız emne deyt. Birincisi beyiştegeler tükürüşpöyt, tükürünüşpöyt. Hazreti Abu Hureyre'nin rivayetinde Peygamberimiz aleyhisselam aytat. Algaçkı beyişke girgen top ay tolgon tündögü ayday körkömdükte girişet, al jerde tükürüşpöyt, çimkirişpöyt. Bukhari Muslim rivayeti. Uşulele hadis Hazreti Cabir'in rivayetinde Peygamberimiz aleyhisselamdan uqqanın tömöndögüдөй aytat.
Beyiştiktер jannatda tamak ješet, suusundуктарды içişet, tükürüşpöyt. Ekinçi, tükürük najas dep eseptelbeyt. Najas degenimiz namazga jaratpay koyuuçu belgili ölçömdögü bulgaныч. Bunu İmam Saraksi Mabsut kitabında bayandayt. Başkaça aytkanda, tükürüğünüz kiyimge çaçırap ketse, al kiyim menen namaz okuy berseniz bolot. Anı menen kiyiminiz bulgaныç eseptelbeyt. İmam Bukhari jana Muslim'in rivayatında bu tuğrasında aytılıngan. Üçüncü, zara kılıp jatkan adam uçurda tükürünüğünü Hanafi jana Şafi alımdары tıyışkan. Alemi Hanbaliler makruh katar sıfatlaşkan Marakil Falah jana Haşat ibn Abidin kitaplarında aytılıngan. Dördüncü, tükürük oşondoy ele köz jaş, enenin sütü, kakırık çimkiriklerde daaratты buzbayt. Kimdir biri tükürgen bolsa daaratı buzulbayt. Tabinul Hakayık Bedai Ösene kitaplarında bayandalat. Andan keyinkisi kan aralashkan tükürük. Eger tükürük kanга karaganda basımdуулuk kılsa daaratты buzbayt. Eger kan tükürükke karaganda basımdуулuk kılsa daaratты buzat. Tükürük menen kan birdey bolup aralashıp çyksa etiyetlik üçün daarat buzulat. Bahuray kitabında bayandalat. Tükürüktün basımdуулuğu tükürgöndö kandın damını sezbөө menen düşündürülöt. Bu İbn Abidin'in kitabında belgilengen. İmam namazda turup kıvıla tarafka tükürgen bolsa imamçılığından alınabı degen suroo var. Peygamberimiz aleyhisselam'ın sahabalarından bolgon Abu Sahla As-Saib bin Hallat aytat. Kaysi bir adam Peygamberimiz aleyhisselam'ın köz aldığında bir topko imamçılık bir cemaatka imamçılık kılıp jatıp kıvıla tarafka tüküründü. Al namazdan boşoğunda Peygamberimiz aleyhisselam'ınday dedi. Silerge imam bolup namaz okutmasın. Abu Davud. Andan keyinkisi Allah'tın atın tükürük menen öçürüğünü Hanafi alımdары tıyışkan. Kitaplar degede жазылынса şu siyan öçürüğü üçün tükürüp öçüre turgan bolsa, mına uşul Allah'tın atına bolğan adepsizlik dep bayandalat. Andan keyinkisi коомдук жайларда adat katары kabul bolğan tertiplerdi saktoo mustahap. Tükürük adamdарды жийиркенде turgan bolğonduktan anı koomduk jaylarga tükürö berүү jakşı emes. Fatava İslam Web 61665 nomur menen kelgen fatva. Bir cumadan beri tükürgön adamga ayıp pul salуу maselesi dürböp turat. Koңшу Kazakstanda былтыртан beri ele koomduk jaylarga tükürgöndөрgө ayıp pul salınар işke kirgen. Dünyonun en önükкен өлkөлөрүнөн болгон Singapurda koomduk jayda tükürgөнгө 500 Singapur dollары. Koomduk daratkanada suunu agызбай кеткен үчүн 150 Singapur dollары. Kuş, perende, çimçiktarga koomduk jayda жем чачкандыгы үчүн 1000 Singapur dollары. Tameki tartkan üçün 100 Singapur dollары ayıp pul төлөйсүn. 1000 Singapur dollары 30 000 somdun tegereginde bolot. Dinge Singapurda tükürsöňüz anda 15 000 som төлөйсүz degen söz gelip çıgat. Jeke menin pikirimde tazalıkka kam görүү, maktoogo tatırlık iş. Dünyölük praktikada bolo gelgen körünüş. Eger iş yüzün aşıp ketken bolsa eň ele jakşı bolmok. A birok eldi dayardap, aň sezimin östürүү arkылуу atkarsak ийгиликке başımırak jetmekpiz. Yaponiyada kaysi bir svetofordu almaştırуу üçün değerlik jarım jıl boyu düşündürүү işleri жүрgüzülüp, mastalık malumat karajattары arkылуу жеткиликтүү болгондон кийин atkarılat. Singapur'un atası Lee Kuan Yew 1996-yılı mınday degen. Sayasi lider eger közü anık jetip turgan bolsa, mamlekettin kızıkçılığı üçün eldi oor jana tatal jolgo түшүүгө, köndürүүgө jönдөmdүү bolууsu zarыл dep aytyptır. Margaret Thatcher Yew'nun mamleket başkarуу jana mamlekettүүлүктү saktap kalуу, başkarуу jönündögü pikirlerinden katatap albagandыгын basa belgilegen jayı var. Bizde de Japondordun tajribası koldanılsa, balkim bugünkü ızıçılar çıkpas bele. Tükürbe aksiyasını İmam Fondu 2 yıl burada baştap, burunqa ajabız koldap bergen ele. Birok bagıttуу bolbogonduktan bugün aşkatık bolgon ilini albay turat. Kebirler, mamleketти tazalap alıp, andan keyin iştiraf salbaysyňar dep jatышат. Mamleket maňa emne berdi emes, men mamleketime emne berdim degen түшүnүктү kalıptandırуу zarыл ekendigi uşundan görünöt. Kuday talan bardığımızdı adaştırmasın. Bu tükürük boyunca söz. 2 yıl burada mıyzam at kol koyulgan 2017 yılı anan işke azır girip atat. An adamlar oşo mıyzamga karşı çıkıp atışat.
Бул деген сөз мен түкүрө берем, мен түкүргөндү каалайм, мен түкүргүчмүн деген сөз урматтуу бир тууганым. Бул туура эмес маселе. Адамдарга 2017 чыккан болсо, 2019 кире турган болсо, бир жарым жыл бою роликтерди даярдап ушундай экен деп айтып, бизге ушундай кирет деп чочутпай, мындай бир аткарса, балким адамдар тартип кетмей көтөрүпчү. Бул өзүбүздүн мамлекетибиз да. Биздин мамлекетибизде мында адам сактоо керек, тазалык сактоо керек урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ушул маселеге биз туура карашыбыз керек. Ли Куан Ю эң мамлекет, колония болуп турган кичинекей. Ала кандай болгон Сингапурду дүйнөлүк державанын катарына чыгарган адам. Ошолордо ушундай оор шарттар бар. Ал жерге барганда үйүңдө жылаңач жүргөнгө дагы болбойт. Эгер кошунан терезеден көрүп калып кабар берсе полицияга, келип сага штраф салышат. Анткени адептүүлүк болуш керек деген сөз. Көчөдө тамак жегенге болбойт, отуруп жеш керек, жей турган жерде мисалы үчүн. Көрүнгөн жерде бир нерсе кыла берсең, бар тыюу салынган. Адамдардын бардыгы тыюу салынган зээригерлик мамлекет дейт. Бирок адамдар маданиятка келгенден кийин ошонун бардыгы сонун болуп эле таптаза мындай бир жер бетиндеги бейиштей болгон өлкөнү ошол Ли Куан Ю түзүп койду. Мисал келтиргенде Ли Куан Ю дайыма айта беребиз. Ошонун саясатын колдош керек, эмнеге ошондой болбойт, качан Кыргызга Ли Куан Ю келет деп түбү Кытайдан чыккан бир башкаруучу дайыма айтып келе берет да. Анан Ли Куан Юнун өлкөсүндөгү болгон бир иш-чараны киргизип кое турган болсо, бардыгы каршы, мен түкүрө берем, мына түкүрдүм деп ушунча урматтуу бир тууган. Албетте бул дагы биздин маданиятыбыздын төмөн экендигинен кабар берет. Кыргыз элинин маданиятына карай турган болсок, кайсы бир жерге боз үй тигип, ошол жерде жайлай турган болсо, көчүп кетип атканда кыргыз эмне кылган билесиңерби? Биринчиден эч убакта даракты кыйып кургаткан эмес, кургаган дарактарга от жаккызган. Экинчи, көчүп кетип атканда бардыгын топтоп, мусорду өрттөп, ошону көмүп, жанагы жайда мындай бир мусор калган эмес урматтуу бир тууганым. Ошондо табият менен таттуу мамиледе болгон. Ошол бизге эми ушундай элдин урпагына түкүрсөң мынча штраф деген сөз биздин мадан төмөндөп кеткенинен кабар берип турат да. Штраф болбой туруп биз түкүрбөшүбүз керек эле. Бирок болуп калган болсо, эмнеге ушундай кылдың, эмнеге мындай деп айтыш биз үчүн туура эмес маселе деп мен айтар элем. Азыр эми кайра айтып атышат, арзанда табыз балан кылабыз, түкүн кылабыз деп. Менимче бизге чыккан мыйзамга итаат кыла турган болсок, ал жакшы мыйзам болгон болсо, анда ошондо биз жакшы жака барабыз урматтуу бир тууганым. Эми шарият боюнча штраф салган болобу, болбойбу? Болот кээ бир учурларда. Анткени Кудайдын өкүмүн укпагандарга ошол жердеги падышалардын мыйзамдын өкүмүн уга турган кээ бир адамдар болуп калат. Ошондуктан адамда тадипке көндүрүү максатында кээ бир штрафтарды убактылуу сала турган болсо жакшы эле болот. Мисалы үчүн Японияда ушунчалык деңгээлде сагыз көп болуп кетип, метрлордун баарына сагыз болуп, асфальтка сагызда чапталып калып, адамдардын буттарына чапталып, асфальттар бузулуп, көрк бузулгандан улам сагыз чайнагандарга мынча штраф дегенден кийин бир аз жылдан кийин барып караганда ушунчалык деңгээлде эмне тазалык орногон урматтуу бир тууганым. Ал эми Сингапурга кирсеңиз, ал эмес аэропорттун ичинен сагыз сатып ала албай, сагыз жок ал жерде. А бизде эркек катынды бардыгы сагыз чайнап отурат, ал эмес парламентте сагыз чайнап отургандарды телевизордон көрсөңүз кадимгидей эле болот да. Сагыз эркектер үчүн макруу. Аялдар турсат берилет, кээ бир учурларда урматтуу бир тууганым.